ubwa nyuma y'amakuru g'ebyaro bitana amataka gabo kusimbwamo amabara b'ekitongore kya National Forest Authority nka TV West wahika omwanya ogwo gwa Kagaro muri Kabuyando mu district y'Isingiro okureba ekiri kugenda omu maisho. Abatura aba bari kurugwa mu byaro bitane biri mu Kagara yo kubanza n'eya kabiri cy'amazinga yo kubanza n'eya kabiri hamwe na Rubagano twabashanga bine kasanga y'ekiniga ahabwa NFA kutahirira amataka gabo. Aha nayo batire maka ubwa hatiya kandi tune hariya maxes izabeziro ku rugenyuma nitwenda bije batushobororere tumanye aha bwenshi habiri hariya sharo kandi hati bije bakakwata handi ikigendererwa niki kandi twaba wasanga ngo nito tuwe tujyo mushobe nabwo bije batushoborere tukimanye twatwabe tutirongo itaka rya government tutachimanyira bakwatire batera amabale baratera amabale batyosire mempumi bantu mwe tukwata tukakwata tukamanya tukonka nikombo twembe gwaga abantu ona nangwa ati batugwanira kandi yakira kunu ya itakeri to turaza kuzagwa tukarishanga nige gitu mugana cyo kugira ngo ojo simba mibale amabale gakozira hamibanje y'abandi munonga garagiba mugana batakarisimbira mutuyambe tino rarisimba mutwarirekaho twarambure myanyemwe haryeji kandi aba batwereka enshari nkoreze kibereki hamwe na haba NFA basimbira amabare gabo bwa hati no kureba abantu kabahigura barabasa kububushobozi bakija bakatumanyisa no kuza kutamwa amabare kire no bagambire bakagadi babagatire munyekiro batiturama amabare bakagetera muti bayetanangwa na batakaninga bakamarebe banja hati abahinjire miteje mpaha bakaryara mu buryo butari buke hako kuba bijaga bafagaryara tibabuza bakama witaka orakoma nkaye nange cyapa kirinkahe hati bafagaryare miti hati nabantu bakifo ubundi bamango mitera za kubera kugira ki bija kora abajija mu basho bagaruka ki baterezo mwanya gwabo kungato umuntu yashangoriya uriyo no korera ibintu hakweta ngo nahawe ibiri namanya ngo nowe nga wamushoborera kacyanga ngo hazati wawe nabaza kubyetegereza na waruga mu n'ubusindi twahikirira abucuru kwataho mu kitongore cya National Forest Authority ahanshongeji. If there is somebody who feels that their land was encroached on or the boundaries that were demarcated and that were agreed upon in the community meetings before the boundary opening, that person should come up and get a private surveyor, inform the district surveyor and also our surveyors at the National Forest Authority so that we conduct the exercise again. NFA is guided by principles of professionalism, integrity, excellence and teamwork, and for teamwork that's why we involved the community leaders, the community people. Ekibireke cya Rwoho Forest Reserve kino buhango bwa square kilometers 91 kandi kiryo mu district ya Rwampara hamwe n'Isingiro kandi ekibireke kikatebwaho n'ekigenderwa cyo kumenshuro ya Chezo erukomokaho mugera gwa Mishumba kandi obwa hati nekireberwa ekitongore cya National Forest Authority ahabwa TV West ndi era akiza.